Njengoba uNcumisa eshilo ukuthi lezi ngilosi ey'ngcolile amadimoni athi mayixoshwe ezulwini ehlela laphana entabeni iMount Hermon. Intaba iMount Hermon itholakala laphana eMiddle East phakathi kuka-Israyeli neSiriya neLebanon, itholakala phakathi kwalawo mazwe amathathu. Intaba iMount Hermon intaba iphakeme kunazo zonke intaba laphana eMiddle East. Kuyavela la encwadini kamprofethi u-Enoch ukuthi yebo lezi ngilosi ey'ngcolile zehlela khona eMount Hermon zabamba umhlangano, zabe seziyadecide, zathatha isinqumo sokuthi zizongcolisa abantu. Zabona ukuthi indlela elula ukuthi zibangcolisa abantu ukuthi zilale namadodakazi abantu. Yes. Yebo lezi ngilosi ey'ngcolile zehlela entabeni iMount Hermon. Lokho sikuthola encwadini ka-Enoch. Incwadi ka-Enoch incwadi iyavalwa abafundisi basemaromeni. Siyakhumbula ukuthi abafundisi basemaromeni bahlunga iBhayibheli, kuney'ncwadi abayivala. Ezinye zalezo iy'ncwadi abayivala, incwadi ka-Enoch, incwadi kaThomas, ngikhumbula umfundi kaJesu uThomas. Enye futhi incwadi abathi iJubilees. Kuney'ncwadi nje abayivala, ezinye iy'ncwadi balokhuza bayihluza. Ezinye iy'ncwadi zikhona bayivalanga, kuyikhona ukuthi kukhona ezinye zezinto abayikhipha kuzona. So le ncwadi ka-Enoch itholakale kunesonto elila e-Ethiopia. Njengoba sazi ukuthi e-Ethiopia kunabantwana ba-Israyeli abamnyama abase-Ethiopia ababizwa ngama-Black Jews, because kunobufakazi bokuthi inkosi uSolomon yashada ne-Ethiopian. I-Ethiopia ila e-Afrika, laphana eduze kwe-Somalia, laphana eduze kwe-Horn of Africa, kune-Ethiopia lapho. But okuyikhona nje kufanele sigxile kukhona ukuthi lezi ngilosi ey'ngcolile njengoba sishilo ukuthi zehlela laphana eMount Hermon, zathi zaplana ukuthi ukuze ziligweme icebo likaNkulunkulu, ukuze zilivimbe icebo likaNkulunkulu lokuthi kufike uMesaya la emhlabeni. uMesaya ile ngane uNkulunkulu akhuluma ngayo ensimini yase-Edeni, ukuthi owesifazane uzozala indodana ezogcoboza ikhanda lenyoka. So inyoka irepresenta zona lezi ngilosi ey'ngcolile, ipresenta zona ama-demonic spirits alezi ngilosi ehamba noLucifer. So iwona lo mgruphana wakhe lo wehlela lapha eMount Hermon, iwona lo uNcumisa akhuluma ngawo. Ngempela behlela lapha eMount Hermon and then baplana ukuthi bazovimba kanjani ukuthi kuzala uMesaya. La badecide khona ukuthi bazoshela intombi, amantombazane azalwa wabantu, balali nawo ukuze bengcolise isibeletho sabantu, ukuze amantombazane azalwa abantu angaqualify ukuthi angakwazi ukuthi athwale amumathe uMesaya. Because uMesaya siyazi nathi ukuthi umuntu wesifazane wayezomisa ngomoya ongcwele, wayezongena maseyamitha uMesaya. So iplani yawo kwakuyikhona ukuthi belale nawo wonke amantombazane abantu, ukuze uNkulunkulu angayitholi intombazane ecebile nekhethekile okuyiyona ezokwazi ukuthwala umoya ongcwele, ezokwazi ukuthi ithwale uJesu. uMesaya ukhulunywa ngayo uJesu. So ngalesikhathi-ke uJesu esefikile la emhlabeni, sekhona la emhlabeni, before uJesu alukhuza abethele esiphambanweni, wanyukela kuyona le ntaba, intaba iMount Hermon. Esekuyona le ntaba wathatha abantu ababili kuphela lesikhathi enyukela le ntaba. Wathatha uJohane, wathatha noJakobe. uJakobe ngesingisi uJames, uJohane ngesingisi uJohn. So he took James and John and then he went up and so wanyukela entabeni ephakeme. Then intaba ephakeme kunazo zonke lapha eMiddle East iMount Hermon. Esekuyona le ntaba uJesu wakhazimula ngale ndlela, isimo sakhe sashintsha, ney'ngubo ayigqokile zabenyezela zakhazimula ngale ndlela. Kusenjalo abafundi bashaya uvalo, and then bathi bambona ukuthi ukhuluma noMose no-Eliya. Ngilungisa iphutha la, wanyuka nabantu abathathu. Wanyuka noPetro, uPetro, uJames noJohane, wanyuka nabantu abathathu. So wakhazimula ngale ndlela elapha phezulu entabeni, and then bambona isikhuluma noMoses no-Eliya. Lokhu uyakwazi ukuthi ukuthole la encwadini kaMateyu, Mateyu 17 kusukela kuverse 1 kuya kuverse 9. Kanti futhi kuyatholakala la encwadini kaMark, ngokukaMark 9 kusukela kuverse 2 kuya kuverse 9. Kuphinde kutholakale
kuLuka from encwadini kaLuka ngokukaLuka 9 verse 28 kuya verse 36 ukuthi uJesu wanyukela lapha entabeni wakhazimula. But kubaluleke kakhulu ofanele ukunothisa ukuthi uJesu mase lapha entabeni ubonakala ekhuluma noMose noEliya. uMose noEliya bobabili labantu abazange bangcwatshwe la emhlabeni, abafanga, banyukela ezulwini bephila. Kanti nomuntu lo nalomprofethi lo kuyena oveza ukuthi lezi ngilosi ezingcolile lamadimoni ehlela la entabeni iMount Hermon, uEnoki. Naye uEnoki waphila iminyaka ewu-365. Naye alikho ithuna lakhe la emhlabeni, naye wanyukela ezulwini. So uyayibona leyo nto. Labantu ababili uJesu akhuluma nawo, Eliya noMose, abantu abangakaze bekuthesta ukufa, abantu abanyukela ezulwini bephila. And then esakhuluma nabo, eseqedile ukukhuluma nabo, kwaqhamuka ifu labathathu. Ngalesikhathi ifu lisamsibekele uJesu nolokhuza noEliya noMose, kwezakala izwi laNkulunkulu lithi, lo indodana yami, yizweni. uNkulunkulu wagcizelela ukuthi uJesu indodana yakhe, asilaleleni yena. Ukusho kuphi lokhu? Ukusho la entabeni iMount Hermon, okuyiyona ntaba la lamadimoni ayehlele khona. So uJesu wafika laphana, wanyukela entabeni iMount Hermon ukuyonyathela. Makuthiwa siwanyathela amadimoni, uJesu wawanyathela amadimoni physically kuMount Hermon. And then uNkulunkulu wagxiviza ukuthi izwi elizozwakala la emhlabeni elikaJesu. Nangempela uJesu wanyukela laphaya, wawapitshiza lamadimoni, njengoba manje sesingasayizwa le ndaba ukuthi lamadimoni asahambelana nabantu. Noma sizwe indaba zokuthwala, because mawunothisa indaba yokuthwala yesintu, njengoba indaba yokuthwala nendaba yamazimzimu, because lezi ngane lezi ezayitholwa umuntu wesifazane olali nalamadimoni, nalezi ngilosi lezi, ama-fallen angels, zaziba imtondoshiya, zinamandla, zithanda ukubhubhisa, zithanda ukona, but ukukhulu kakhulu zayibadla abantu, zayibazingela abantu zibadle. So masukhumbula kuney'nganekwane zezulu ey'khuluma ngamazimzimu. Amazimzimu ayedla abantu. Mase sibuya la kule nto esigcwele manje, kule sikhathi sokugcina, siyabona manje isikhathi sokugcina uJesu seyabuya, makhulunywa ngokuthwala. Labantu abathwele uzwa kuthiwa abalali nabantu besifazane. Mase befikile laphana, abantu besifazane balaliswa ney'nyoka. Uyabona ukuthi iqhubeka yona le nto le yalezi ngilosi ey'ngcolile ezehla ezulwini. But soqhubeka nayo le ndaba in details, but kakhulu nje ukuthi simbonge uNcumisa, ulwazi asinike lona lukhulu. And makukhona okunye siyamcela nje ukuthi mayithola ithuba lokho eqhubeke esihlephulela, because ngithe mangisesha ngempela eMount Hermon ngathola ukuthi ngempela lezi ngilosi ey'ngcolile zehlela khona lapha kuMount Hermon. But okunye okuvelayo nokucacayo kimi ukuthi yingani uNkulunkulu akhetha iMiddle East. iMount Hermon njengoba ngishilo ukuthi iphakathi kwamazwe amabili, iLebanon, iphakathi kwamazwe amathathu, iLebanon, iSyria no-Israel. So lezi ngilosi ey'ngcolile zehlela lapho. So iMiddle East iphakathi nendawo, because uyakwazi ukuthi usuke eMiddle East ngonyawo uze uyofika eEurope. EEurope sikhumbula ila kugcwele khona ila kudabuka khona ama-Caucasians, abelungu. Kanti uyakwazi futhi ukusuka eMiddle East uhambe ngonyawo ushone kuphi? E-Asia. E-Asia yikuphi? Ila khona okudabuka khona ama-China namaNdiya. Kanti uyakwazi ukuhamba usuka eMiddle East ngonyawo uze la e-Afrika. E-Afrika ila okudabuka khona kuthina abantu abamnyama. So ingakho lezi ngilosi ey'ngcolile zakhetha ukwehlela khona eMiddle East ngoba iphakathi nendawo. Yingakho noNkulunkulu uJesu akhetha ukuthi ehlele khona eMiddle East, because kwakumele ukuthi azolwisana nalokungcola kwalezi ngilosi. Yingakho azanyukela khona eMount Hermon ukuyonyathela icebo lalezi ngilosi elimbi, because zayiplanile ukuthi ngeke uNkulunkulu aphinde akwazi ukwenza ibridge phakathi elizokwenza ukuthi sikwazi ukuphinde sisondelane noNkulunkulu njengoba sasisondelene naye ensimini yase-Edeni. But zahluleka ngoba uJesu wagcina ilokhuzile efikile la emhlabeni, ngoba watholakala abantu abangcwele, abapure, abangakaze belale nengilosi. Labo bantu kwakuyinzalo ka-Abraham, abantwana ba-Israyeli, njengoba sazi ukuthi uJesu wazalwa laphana umzukulu ka-Abraham ezweni saseJuda, endlini kaDavide bazala uJesu.
ezalwa uMaria watholakala engcwele, kuthiwa ubusisiwe esifasaneni, so wafikela lapha neMiddle East. But sobe siqhubeke nayo le ndaba, but nje iMiddle East ibaluleke ngale ndlela, because if uya ngisho kwisambulo 9 uyathola laphana ukuthi kunomfula lapha eMiddle East obizwa nge-Euphrates. Kuney'ngilosi eziwu-4 ey'boshiwe laphana nge-Euphrates ekuthiwa once zadedelwa maye kuwo umhlaba, because lezo y'ngilosi lezo eziwu-4 zamadimoni zizobulala kwasani likhona la emhlabeni, ziboshiwe laphana. But makukhala icilongo lesithupha, makukhala icilongo lika-number 6, zizodedelwa lapho, kuthiwa maye kuwo emhlaba. But asibeke lawo manje, so besiqhubeke and silindele imibuzo. Siyabonga.